Hacha Mungu apewe sifa. Mungu ni Mungu mtu ambaye ni wa ajabu. Yeye ni wa ajabu sana. Mungu anastahili sifa na utukufu. Anastahili sifa na utukufu. Yaani mimi nashangazwa na mambo yake, nguvu zake, upendo wake, huruma zake, fadhili zake, matendo yake, ulinzi wake, neema yake, baraka zake. Mimi zinanishangaza, nashangazwa mpaka kuna wakati nikiangalia nyuma, kuna wakati nikifikiria, nasema hacha Mungu aitwe Mungu. Hacha Mungu aitwe Mungu, kwa sababu yeye ni Mungu. Yeye ni Mungu. Yeye anaweza yote ambayo wanadamu hawawezi, ambayo hata mimi siwezi, ambayo hata mimi sifikirii. Mungu yeye anayafikiria mambo mazuri. Mungu yeye anayawaza ambayo wewe hata unawaza itakuwaje, vipi itafanyika, vipi kitatendeka, nini kitatokea, nini nifanye, je hii hali itabadilika, je wakati huu utabadilika, je nitafika pale ambapo nitafika. Unapojiswali na kujiuliza yote maswali, ujua kwamba Mungu anaweza. Mungu anaweza na wala yeye ashindwe. Yeye anaweza kwa sababu yeye ndiye aliyekuumba. Yeye ndiyo anayejua maisha yako ya baadaye. Yeye ndiyo anajua nini kitatokea, mambo gani yatapitikana, jinsi gani utavuka. Yeye Mungu ndiye anayojua. Ijapokuwa kuna wakati tunajiuliza, hata kama unajua Mungu anaweza, kuna wakati unaanguka chini unajiuliza, je jinsi gani hivi itakuwa hivi, jinsi gani hiki kitakuwa hiki. Unajiuliza maswali na maswali ambayo hata we mwenyewe hautapata majibu, kwa sababu unajiswali, unawaza mambo ya kila aina. Lakini utambue ya kwamba acha Mungu aitwe Mungu. Acha Mungu apewe sifa zake. Yaani yeye anastahili. Mimi ni nani nisimsifu? Wewe ni nani usimsifu? Kumbuka kule alipokutoa. Kumbuka kule ulipotoka. Kumbuka kesho ukuwa na usafiri. Kumbuka kesho ukuwa na kazi iliyopita. Kumbuka jana, kumbuka juzi ukuwa na vyote vitu, lakini siku ya leo unavyo. Siku ya leo unapumua tena. Siku ya leo una uponyaji. Siku ya leo una amani. Siku ya leo una furaha. Siku ya leo una manyumba na magari. Siku ya leo una kazi. Siku ya leo una furaha ya moyo. Siku ya leo haja yako uliyokuwa nayo kijana, kesho ama kesho kutwa ile, uko nayo kwa siku ya leo. Kwa nini usimsifu? Kwa nini usimtukuze Mungu ambaye alikutoa mbali sana? Kwa nini unamsahau Mwenyezi Mungu? Kwa nini unamsahau? Kwa sababu umeshafanikiwa unamsahau. Mungu ni wa rehema. Mungu ni mwenye upendo. Hata upendo ule ambao atupati katika sehemu ambazo tupo, sehemu ambazo tunazoishi, sehemu hata kwa marafiki kuna upendo kama huo atupati. Lakini kwa Mungu huo upendo upo, tena wa upendo zaidi. Upendo zaidi, upendo mzuri. Ni mtu ambaye hata kuchongelea, ni mtu ambaye hata kusema, ni mtu ambaye hata kuwekea visirani sana. Ni mtu ambaye tu anataka ufanye vizuri, anataka umsifu, anataka umwelekeze siku zako, maamuzi yako, mipango yako, umwelekeze na uweke mbele kwa kila kitu. Ndio tu anachotaka. Hahitaji vitu vingi vingi yeye.
umsifu, umshukuru, umwabudu, mwelekeze, mweke katika maisha yako ya kwanza. Ndio kisha nataka Mungu huyo ukirudi kwake anakusamea, unaanza ukirudi kwake anakusikiliza, anakukaribisha kwa moyo mkunjufu, kwa mabawa yake anakukaribisha. Huyu Mungu jamani, Mungu, hacha Mungu apewe sifa kwa vitu anavyovifanya katika maisha yetu, kwa mambo anayoyatenda, mpaka unadhani, unafikiria haustahili, lakini unastahili kwa sababu yeye anakuona unastahili zaidi ya hayo ambayo unayo kwa sasa. Anajua hivyo, lakini ukifikiria, ukijiwazia ulipotoka, kumbuka ulipotoka, ukijiwazia, ukifikiria mambo uliyopitia, mambo uliyoyasikia, mambo watu waliokuwazia, mambo hata watu ambao wanapanga kwa sasa, lakini Mungu anapigana nao. Mungu anakulinda kwa kila hatua, kwa kila nafasi unapoenda, kwa kila sehemu. Mungu anakulinda kwa sababu yeye iko pale kwa sababu yako. Yeye amekuchagua wewe, na wewe ni wake na yeye ni wako. Amekuchagua hivyo hata kuacha. Kwa nini akuache? Amekutoa mbali akuje kutupa hapa. Kwa nini? Yale aliyosema anayafanya, anayatenda, hata kama watu wasema hapana, hata kama wewe mwenyewe uone kama uwezi, unashindwa au uamini sana, lakini Mungu atakushangaza. Neema zake atakushangaza mpaka utaita watu wakuje wajionee yale ambayo anayoyatenda, kwa sababu wewe mwenyewe uwezi hata kuelezea, uwezi kuelezea kwa yale Mungu anayoyafanya, kwa yale Mungu atakayoyafanya, ambayo ataenda kuyafanya. Ujue kesho yako ni kesho nzuri sana. Leo inaweza kuwa leo ya hasira, inaweza kuwa leo ya huzuni, inaweza kuwa leo ya kutopata chakula, inaweza kuwa leo ya kutokuwa na kazi, inaweza kuwa leo ya kusemewa na kusimangwa, inaweza kuwa leo ya kukatishwa tamaa, inaweza kuwa leo ya watu kukusaliti. Lakini ujue kesho yako ni ya ajabu. Kesho yako ni ile kesho ambayo haujui nini kitatokea. Ni kesho ujui nini kitatokea. Kesho yako ni kesho ambayo utashangaziwa, ni kesho ya uzuri. Hivyo usizani kama Mungu astahili sifa na utukufu, ama Mungu sio Mungu mkuu. Mungu ni mkuu na anastahili kila kitu.